different programs of the government of Malaya also. Uba Lambor Malngiang ubade MDC bedu MLA Barim jong kanong krem constituency ulakop uba Ardent Miller Basaiawmoit ubade President kaseng VPP bat kumjuru MLA bamenta jong kanong krem banya tainya para marway banrai manu ubala penwanra kambun ki kampen roy hakane ke constituency uba Lambor shushuru ula banjur bahapo shisnyam ula trei shitom ban maramot igi surok kum ke wei ke surok ke bana liulong bat rengi shilong ula banjur baki brio ki lapen khamti uba Basaiawmoit daga jingkit kle penwanra igi jingkela bat ke roy ke par bat bakade hiru ka kamram jo uban yakren bat ke sarkar Pagma tementang ako abanong hang ni nga challenge nga wan daga debate bani kren ni developmental scheme kiba hapo kanong kren ko si munub laibon nga khot ni kita binuan debate nga dong nga yaki proof jonga kadno ni syong markhman ni debate hapo dong jonga bat wamali jong kanong krem lalu ang mga kamlay ay nginya pani mano bonra scheme babun hapo kanong krem konsi nga ko abanong yakata Hakabaya day beg jingpen kre